Jedaka sungguh-sungguh jedaka, jedaka kau yang tinggal sembahyang, sosok si berkasa yang tinggal sembahyang, dan kemudian darilah agama. Bahagia sungguh-sungguh bahagia, bahagia orang yang sembahyang, sosok si berkasa yang tinggal sembahyang, dan kemudian darilah agama. Allahu Allahu Allah Allah Rabbuna Allahu Allahu Allah Allah Hasbuna Allahu Allahu Allah Allah Rabbuna Allahu Allahu Allah Allah Hasbuna Ya Rabbana bihi laysa mawjad nasi al-umur kena terdekat Ya Rabbana bihi laysa mawjad nasi al-umur kena terdekat Dia banyak membaca doa bagi hukum nazar di hamba jedaka sungguh-sungguh jedaka jedaka so yang tinggal sembahyang sosok si berkasa yang tinggal sembahyang dan kemudian rela agama bahagia sungguh-sungguh bahagia bahagia orang yang sembahyang sosok si berkasa yang tinggal sembahyang dan kemudian agama Allahu Allahu Allah Allah Rabbuna Allahu Allahu Allah Allah Hasbuna Allahu Allahu Allah Allah Rabbuna Allahu Allahu Allah Allah Hasbuna di basi uraan di ulan sakit riwayat dalam dirasa di basi uraan di ulan sakit riwayat dalam dirasa benda berubah dengan kajian dukun berdua dekat oi tanda aulia jedaka sungguh-sungguh jedaka jedaka so yang tinggal sembahyang sosok si berkasa yang tinggal sembahyang yang kemudian rela agama bahagia sungguh-sungguh bahagia bahagia orang yang sembahyang sosok si berkasa yang kemudian sembahyang yang kemudian rela agama Allahu Allahu Allah Allah Rabbuna Allahu Allahu Allah Allah Hasbuna Allahu Allahu Allah Allah Rabbuna Allahu Allahu Allah Allah Hasbuna di basiura Allah Tuhan Allah Tuhan mana boleh ada di basiura Allah Tuhan Allah Tuhan mana boleh ada berjaya boleh wahai dong dan berjaga oi bagi Tuhan jedaka sungguh-sungguh jedaka jedaka so yang tinggal sembahyang sosok si berkasa yang tinggal